Hoki rawa mai I Rotorua te minita take rawa a Shane Jones ki te hui ātau mo te maina me te rawa ki ngā whenua o te moana nui me āhia. I reira hui tahi a ia ki ngā kaitautoko āpūtea mo te rāngai ki te kauhau I tā te kāwanatanga aro ki te rāngai. Ko tētahi o ngā kaupapa nui, ko te kauhau anō I te anamata o ngā whakaaetanga hohoro, e kaha mātakina ana tā te kāwanatanga mahi e te rāngai. The fast track has worked, but I take on board that there are some areas that it can be further improved. Perhaps it should have been known as the one-stop shop. He rama kākāriki, e kōkiri whakamua ai, te rāngai maina me te keri I ngā rawa me ngā rawimi o te motu. Ko te arawa te tahiwi e mohe ana me pēhea rani te whakamahi I ngā huatau o te whenua. Aha ko te waiariki, aha ko ngā whanariki, aha ko te mahi ngāwha, huri ai hei mahi hiko. Nā reira ko taku ino I tēnei ki te rangatahi, kauara wātu e waiho I ngā whakaro kia whaiti anake. Kei mua te minita take rauemi a Shane Jones I te aroaro te huihuinga maina ki Rotorua I te rānei. According to the Green Party, coal is not a mineral. I stood up in Parliament and said I enjoyed putting coal on that list. They yelled and screamed, and then I said, and on the seventh day the Lord rested. E mohe o noku ko te nui o ngā kaumātua me ngā upoko ngā iwi e rangiru ana ngā whakaro mo ngā kaupapa maina. Engari mākamatu ki a tātou pūruru ana ta tatau a tātou tamariki kei rā wāhi e haukerikeri ana I te waro me te kaura ki poe hakena. Ko whakanuia e te minita a Shane Jones, te āhuatanga ōhanga e akiaki ana I tēnei kaupapa. E tohu ana ki te heke tonu o ngā whānau e rapu huarahi ana ki tā wāhi. Two very controversial portfolios. Fisheries, which is actually even more of a headache than you people, and yourselves. But I feel that because we passed the fast track, and it does haunt me that you've spent so much money, those of you going through the fast track, but you have said to me, because of the scale of your projects, in some cases that's the name of the game, but I do think we need to trim them back. E hi anō atu te paiheneti o a mātou whānau I papaoro atu ki poe, ki a haunga no ki poe hakena ki mea ki ākarana. Nā no te inga tau whātakau pēr ki muri tata nei ka garo ki rāwahi. Ki te kore a pōpōhua mui a tātou I ngā manene, e kore ua kai kia pēra. A megaphone like Matua Jones can't do it alone. Now, I look forward to being your champion towards the end of the year again, but whoever it is, hold those people to a bloody high level of responsibility. Whioi, kei te haere tonu te tau tohe tohe, I waenga I te whakawhanakitanga me te kaitiakitanga. Maioha Panapa, Aukaha.